Welcome back to my channel. Ado ma'am ngashigi video se it's all about me pampering myself. Ado haidi kuire ai shani sa joton na torak tabse ado ngashidi joton tawbagi video ne ba ngrang na han sai joton tawe ado ngrang na han joton tawbagi video do ngasi je hekte edit tawraga thadorage tawbane ado hoi joton tawde haraga khujin ha pcd ge de haraga khujin je singna cha ka thong bai sai kara kara mura ga mola leiba to ado video gu manam ba kan da pot to sumaina pairaga ut pa kan da thi da na ko yamna khut to adu gi damakta aina extension hapsan bane haidi nakan gi kara akai ba khot do uda ningai gi damakta hapane adu su yam sanga di haptam ne haidi dum akoi gi pen back pai ba khot pa ya ba mong da normal mi na sangna ba mong dum hapane hekte extra large and extra long no zabi gi khwap di hapta bane ba ko ado hoi ngasi se adu mai to ba video ma me am pulak minarase ado video se hoju kangi mamanda da jama ko hai ba brand asidagi 1% hyaluronic long lasting sunscreen se se ucharange adu ga sigi sunscreen se dermatologically tested oye tai ba kan yam safe and effective on the SPF 50 PA+++ yaw ko gi UV amadi UVB protection su tawe sigi sunscreen se water and sweat resistant oye lips no white cast adu ga yam lightweight oye texture oye Mangon the hyaluronic acid yawe that keeps the skin hydrated and plump aduga vitamin E sina akoigi nungsha mangandagi skin damage ka do reduce to hanbi bado adu oye daiba matam da sunscreen gi adequate amount lowe ai hujikan sunscreen daiba kan da sigi masang de sumaina tum lowraga dai doine we are going to apply this on our face and neck pura evenly oina adu absorb to through power adum dai doine sigi sunscreen sina 6 hours sun protection lagi banina akoina adum reapply ka to bodo adu to just after all masinga saina hagi dune sweat and water resistant oibadina adu hose akoina water resistant oiba sweat resistant oiba do adugi test ama tawmina nungsa gumbada lairakan do humang gumba yam thokan da di sunscreen se hanjan reapply tawona hai adubu sigi 1% hyaluronic long lasting sunscreen se sigi sidi water resistant oiba proof haibu ising sidai koina masa hapchala kanda mix tora kanda adum solid oina adum stay tora ga lai se sigi se water resistant oi bine adu atopa competitor gi sunscreen sina mix tora kanda adum okhai na gri se sigi sina oi da bagine ma ko gi products kai se fragrance free oi bine adu kai gumba pamaga di amasa gi website adagi Amazon Nykaa Flipkart Purple loi phang bane masa gi website tagi layraga di use my code Teresa 2024 to get 20% off. After all, the Tamaku has empowered 15,000 plus students this year with a Young Scientist initiative, and every time you buy from them, they will link your order to a child that they help you to get along with Bhumi. Ngarang se samse curl tawrubane adugi sumain le ado ngasi di keratin treatment tawdoine adugi samse shampoo amna han tawradu thokdoine sam tha dok loire si shampoo je tawraga lu thoga to ai keratin treatment tawdoine bako haidi yam rough oi bage to yeng se samse kyamuk soft oi khole to ado ai hajok ti khangji horen result to yeng minar se pulap chatla se hair treatment say yum da dum tawe haidi chathok chashin gumba pharak taba mayam gi marak da aishu ama oye aduge adum yum da dum kauraga adum tawre ado shi se makeup and lashes by Alina hari Instagram page to adu do contact tawnaraga ibani se habat yum da sumaina treatment tawba khotpa na hainaraga yum da dum laaga sumaina home service se pipi bane Makeup and lashes by Alina gi service se yam nungai ai gi opinion gi matung ina di kai no di yamna service tor kan hathu draw tokshan bi do aduna ta bi de ingna tapna dum taw bu do adumai na taw biye I don't wanna fight no more I don't wanna fight no more guys nang no mas wa yung ang de ba exam ra ai ne na over ado facial tawrani hoje aduga facial taw lo paga samje mo thadoga tinandoi ra khangbi ne sai thadok da dida o adu maina tawrating hadani do hoje facial taw thura ge ai facial se phamung doina tawdoine kai gi no di kitang da su potha ge na go phasana gyan ta na adugi ai water bag sing sa halle aduga ai mon de ka do hi pham do phasana semi sing ka chota ningai gi damak ta aduga phaijup chu pusalle
sometimes shumaina amu chahi amda amtanga tawthokasisu kaisu kaidedana ado ngasidi khara potharaga ko kasai chikpa ai swa yam chi ba khosga swai dagi horaga to sidagi shumain tawraga ne swai je chi eba pung tere ka ta saladi swai je chikhalaga ne maina tawbi khata edo swai haina kutum khujinjina shumai taw nungai ba bhawa haje pura chi kaigino khangde ai ko ge chi eba swai je shamoi ngai taw nate da chikpane nate right there on top of the moon we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. yam relaxing way haidi facial tawba kanda mkhoina massage kumba tawpirakpa kanda wagiba kok chikhiba mayam dong haktang oirsu pothaba gi type da haidi pura restless oiramba aise khitang oirsu pothaba gi type da phawjabado do maina phawe. Too scared now, thinking I should call up all night. I think it's hard how we always wait another day. How we watch things that kids walk away. Let's live down by the water, watch it come and go. I wish we sise chotpa yaroi ko ngasise ngaside yar hayingi sunscreen ka taibi yani ko yarni sise phagat pa man rai mai da glowy oi ko se jani sa teo to o ma le da saning ni siga o pa ma ni da khara pop tri banang jo ya asmai to bana to like sail away. I just don't wanna care. Can you be here? Makeup and glasses by Elena gi Instagram page se si ai makhada dum description hapcharam ge aduga magi hauji oina beauty eyelash hair natraga nails ki services 10% discount leye March ki 25 fawba aduga home service su leiba potnina mayam da su hena yamna khudong chabado oidoine aduga bridal combo gi oina magi lupa 20k da overall oina pull-up services to baya doine. So hi, good morning. Bung taru ka minute raw nga tare baba gai ga hosik gari ki thau han ba khot pa chatminaru doine ado chalurasi gari thau han ba kya mami ta tre gari sho se mama thu gi ke thai chare manam nam biyo I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should. Ayumda lakpa kanda gari thau se ida lera kanda lakpane aduga hoswa gari thau handre dana baba na ingonda gari thau han bige haraga ayung anta da sum chatlubane gari thau han ba ado haidi ai ada leiba kanda yarige ai gi isagi oina pesa spend tawda bida dum imungi hawai ke ka leiba khotpa adai ke kai sum mayam awat do thiraga di dum khara leiba khotpa taw aduga ai isagi oina di ai pesa yam spend taw thokte ba darkar oi badi lai but dum haidi yarige keno tawna ba hotna jabado de maina hotna bani ado hoi ai hi lakpada adum haidi leidana gari ga se thabak chala kanda office kuma chatpada 500 kuma khara han ba adai lising ga jam toina han oi thiba gari ni phajana mo le ndai ori pokta thawan balak pane ai stand ge ka su leiramdre kai chakhrono khang de du gari thoboda sigi je hapa gari stand hap ke tawbone ko haidi phone gi stand ado
Không biết cái đó. Dạ. Dạ bao gì? Không phải tao. Mình độ vậy đi cô. Ồ. Dạ cái gì? Dạ rồi. Kurang patah. Saling berapa kya? Satu. Puluh itu kok kuat nanti. Kya. 1/4. Thawaluraba matungda aiga khoi babaga do khumal lampakta chatsena adum confirm oinare walking keka chatpa khotpagi baba se walking chatpa yam pamjabane bako adugda aisu inaba ado ngasi do thawalurabni baba na khalami se ai thanama ga walking chatke na khanba do aina dum chatminar se chatle aduga baba chuhing yam pame adugi damakta ma lambi da khama ga chuhing amuk tha khumal lampakta la ine walking chatpagi ado baba di hangan da chakre san myam se am le ha tu no idea mahina de sanje wairakt ya mal baba ga thaina dagi walking adum chatminare ba ko 2016 gi chahi horak pakanda baba na first ta ai walking chatpa pubirak pane khomalam pakta haidi adum ai mass communication ga journalism ga gi entrance exam tha ba do mukoi gi gs kuma khara hangi dana adu do kaino oi bane baba na dum radio ga tahandana gotana khara current affairs ka to khara khanganingai gi dum walking chan tahandoi ba dumai tor dum haina hangi bane adu hoji mu chatpa hore baba ga adum leidana moments myam memories myam adum ningjang haleba aduga kuiraba matungda haidi ipha phajalaga leisaluraga isaje walking ga chalakpasida kaini kitang hingbai type ta breathe tawbai type ta khalakpado adumaina khalle haidi punsi je haidi adum leidana khangde kitang nushit kumba phangba walking gumba chatpasida kitang thawai nungai bado yumromda halakpa kanda lamongda changaga aiga babaga hinjang napi haira kai ka khar leire sumaina ayukta ga chat khotana leibase am nungai jaba yam pamjaba do it's like very lively ngasi sina nongalaga amukhe repairing tawduine ba marangi doki hape chappaga samne thadu dum loire keratin treatment se haidi ai samdo pura rough oi ko habi thai nei samgi mawongdo mas like so camera sa ai samje yam rough oiraga ne hidak am changba hidak yam chaba samdo du oina hai adu maton budi khar kapte ni maton se khang kapte si loi ko hoi ado hojik hape chapninga gi tawduine Finally, keratin treatment tawba loikre mayam su Elina gi makeup kumba lashes kumba tawninga gadi adum mangonda contact option biyo. Laune. Si laune. Kanano khangdi si bi. Lao ya. Kaino ne aigi hair treatment keratin treatment su tawkre adagi aigi my facial tawre kuire facial ka tawdaba tha ahum mari ga di pharamani ado adumai leigre ado khatang treatment to phuba aina facial to ba kana nungai bisi so loi haning da mai da massage to gi ado hoi marak ta so nishumaina self care to basi so adum phai na khalle ado ai gi self care to rabani na ibe manangi su self care to basi ko nangi so hydra facial to si ko jenny so mathang tan jenny usana care to phopirage ai se I like how free way the boy want adukine ado I ngasi ke video si mbi bai da thank you very much and I love you all stay safe bye bye